hợp với Yahoo Group B. Họ chờ mình vương các lò sự sản thiên ở mô họ thi chí cho Group B nữa. Okay, so Group B, get ready to get on stage. In 5th place, the PG Group B is Stardust. Congratulations, Stardust! You are the 5th place winner for Group B. Can we get? Chưa trả lời, cho nó cái chỗ xe thao là chưa trả lời nữa. Họ đã lo sự tiên đâu là giải điện, họ không truy nữa. Congratulations! Hey, Group B, y'all forgot your award. Nên lo chẳng là mình chỉ là giải điện, họ cũng clear. Congratulations once again for 5th place winner. Coming in 4th place, can we get Dr. Nguyen Bỏ Cử? Dr. Nguyen Bỏ Cử. Please line up nicely and give room for the presenters too. Thank you so much. For 4th place, in Group B, can we make a lot of noise for Ammolites? Congratulations, Ammolites, for winning 4th place. Congratulations! Don't forget your awards. Do not forget your awards. Congratulations, Ammolites! For the 3rd place winner, can we get the advisor, talk to advisor, Trung Bỏ Mùa, có là mua họ thi bê, hắn liền cho bê cho họ nhưng nữa. For 3rd place. And 3rd place for Group B, we have Venus! Congratulations, Venus, for the 3rd place to the Minnesota New Year for 2025. Congratulations. Please do not forget to come grab your trophies. Please come grab your trophies. Congratulations. Please, thank you so much for the 3rd place winner. Congratulations once again. And for the 2nd place in Group B, họ chờ bắt than đỏ phử cha, họ chờ các là mua, họ thi. Hắn nên thi o cho chị tự làm một cho số nó nè. And for 2nd place, can we make some noise in Group B? Royal Ivy! Congratulations! 2nd place in Group B, Royal Ivy! Rồi, sẽ được trong chiến tập tạo nữa. Lo sầu sẽ thiên nó là sẽ đi lúc hàng đấy.
Congratulations to Royal Ivy for getting second place this year. Okay, I hope you're ready for this. The moment we've been waiting for in Group B for the first place winner. Can we get the target sponsor? Mangu, target sponsor. 我把参加比赛的family，有些比较特别蒙的 family， 如果好。Về lúc khẳng cho thị mong thời tàn ở thế tụi em tao thị xong đó mà đi lấy cho em ở tôi hãy chấp lời cái xin cho chúng nhà nên sở đời ý của tôi hãy chấp lời lúc nói chỉ mỗi tụi em trong trai cũng là chỉ là đến lúc nó thì tụi em biết bỏ tôi để trong trai xí. So let's not wait any further. Let's welcome our first place group B Silver Skies. Congratulations to Silver Skies for getting first place this year. Congratulations. Group B, can we do a quick photo op and then we're going to have to leave the stage for Group C. So let's do a quick photo op and then we're going to have to exit the stage. Don't forget your trophy right over here, first place. Congratulations to all the winners and congratulations and thank you to the whole Group B. Make sure y'all come back next year and compete. And thank you so much for coming out to our Minnesota New Year 2025 and 26. Thank you for giving us such a great show at the Minnesota New Year. We're going to do a quick photo op and then we're going to have to exit the stage and make room for Group C. Giờ đến đây thay đổi là gì? Thay đổi chút chút. Sẽ là tìm một trâu tỏ nên đi không gì thế nên mọt nên tràn nên bắt chìm lại là thay đổi này nào. Congratulations once again for Group B and thank you all for coming out and competing and giving us such a great show. Congratulations. Congratulations once again for Group B. Can I get Group C to get ready to get on stage? Group C, get ready to be called on stage.